Nainbag nga orasyo amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 18, versikulo 24. Adda tattao nga agpamarang agayam, ngem adagayam anadakdakket pay ngem kakabsat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Uy, kumusta ti bakasyon? Para ko man. Enjoy mat Madlaw mat nga enjoy ka to the max. Ngimi si tak nga rudon. Di ka man. Bagay mo kit di ati kasta a kolor mo. Kumusta nga ni Raymer? Nag-enjoy mat Ayan nga iti pasarabong kanya. Aywan gayam anya. Daytoy. Para kan ka. Anya daytoy? Display para iti balay. Anya pingay dagita daddo mga awit mo. Para kada Miki kandar na daytoy. Jak kayat daytoy i-display. Kukwadan dayta. Dayta makanti kayat ko. Ha? Thank you, girl. Ala, inkan itad dagiti pasarabo da. Ay, girl! Apay, akasla Biyernes Santo day tarupam ang nagbakasyon. Kaduang pa JBF mo, kat kasta saan ka happy? Way nga rod apay anak kalitliday ka. Kasano? Sinabat na kadagos ni Chanda di Tarwar. Kat inala na dagiti pasarabok kumakada kayo. Anya? Kasla pinagpadaanan nak. Idisimang petakon, inarakop na kadagos. Sana inalan dagiti kayat na. Ay, nagmadia talaga ti ugali day a babae. Kano nagadot is istoryaan na dito'y office, di awang ka. Oo kaya, pinerper dyan nakakaya. Isumat lagayam ama di tirik nak no iso ti kadkadwak. Ay na, pasensya kayo na. Ano sa nyo latan daytoy nabati a pasarabok para kada kayo. Ay na, day tulatan pang display kanyang. Tabarang ison ti lucky charm ko. Tapno makabiro kakmatan iti fafa. Naimbag nga aldaw mo, Uncle. Nay, apay, saan ka da sikat ay katrabahuan ni Silvia? Saan la katrabahuan? Siya pa'y ati best friend, no? Ay, ay si kagayam ti bisprin na. Ay, ita lang nga mo Adda ka di, Uncle? Ay, wan. Ay, mala, umunag ka, tamadamang aglinlinays. Agyan malak, Uncle. Friendship! Adda, Ha? Chanda? Ay, unay mo't day taalangamon, friend. Nakaluslos siyang kagayam no da ka dito'y balayo. Apay nga may kadito'y balay mi. Umay kubuludin di laptop mo. Awan laptop mo? Nadadaal, isong impatarimaan ko. Kan may mayat di laptop mo, tabarbarong. Usarak ko ma. Sige isublik mo't laang inton bigan. O sige, isublim mo't laang ata usarak. Isublik mo't laang inton bigan. Isublim mo't laang ata usarak. Hindi ka kadi madalagan. Isublik adagos, friend. Promise. Tatang, apay ang pinastrok mo dyan babae dito'y balay. Inuyaw nakpay. Nay, kaya ko na naagayim mau. Saan ko agayam dayjay? Nagmadito ugali na. Sa mo yung pabulod ti laptop mau. Wan nga rod Saan ko matagayam dayjay? No apay nga impabulod ka pay laang di laptop ko. Pas dawa ka. Imbagam kumaa, akasapulam. Kas di nga min dayjay babae tatang. Nasingpet no adda kasapulan na. Apay nga taali nabasan naklatan ni Chanda. Di nakpay pinansin. Ay na, apay kumaapansinin na ka. No awan ka sa pulan na kan ka, labas-labasan na ka talaga, girl. Kat no binulod na di laptop ko. Anya? Apay nga pabulod mo? Imay nga minidya balay mi. Ala, ay sus, di nan isubliday jay. Kunana mo't nga isubli na ita. Di nakmat pampansinan. Ay sus, delikadong di laptop mo. No iso tinangigam.
Absent mat ni Chanda ita. Uwan nga ron. Kasano nga tan jay laptop ko? Oray di kalman. Absent mat lang ang. Kasapula ko jay laptop ko. Masapal ama pang kay balayda ah. Ay, unay mo tan. Siyak pa'y timapan mangala ije balayda, kat iso ti bimulod. Kasta talaga. Tasabali ti ugali na. Dahil na ti balayda, Chanda. Awan mo't sumusungbat. Itayak pa nga agtuk-tuk-tuk. Apay aya. Ay, pasensya kan, Chanda. Umay ko kumaalaan ije laptop ko. Mabitlaan tay nakalaan. No, isupay ti adaganas na nga agungat. Nagaras talaga ti ugali na. Agyaman nak. Adda pay ibagam. Awanan. Inrekop nan adagos ti ritaw. Anya ak klase at tao daytoy. Nagalas ti ugali na. Jaktun pabuludan. Oray agpakpakaasi pa'y. Apay nga itakalaag, nga napanam. Napan ko nga rod inala jay laptop ko ija balay da Chanda. Anya? Ay, sikapay tinapan ng hala ah. Uwan tatang, kung naktumot ngamin kada kayo asaan anasaya at ugali da dya babae. Yamot amua kasta. Sige tatang, i-charge ko pa ito'y laptop ko. Tarugya kon ti agaramid iti reports ko. Hello? Hello, Sylvia. Raymond, pasensya ka na. Tainawagan ka iti disoras iti rabi. Apay ngamin na ya. Dahito nga rod laptop abinulod ni Chanda. Saan mo tan nga agon? Kaya't mo asawan. Napirdi. Uwanan ta saan mo tan nga agon? Apay ngamin nga impabulod mo kan kuana. Agbabawi ak nga rod. Nalpasan. O sige. Iumay mo dito yung boarding house. Takitaag, no kabaalak at tarimaanan. O sige, ipan ko nga rod di tainton bigat. Saan ka nakaaramid iti report ko? Iso a pinaayabanak ni sir. Kat nakangagak pa iti sao. Isong matlagayam ang nagbayag ka dito office ni sir. Basol day ta Chanda. Pinirdi na pa iti laptop ko. Iso nga ita. Amomon no asino at talaga ti gagayam mo. Talaga. Ammo kung tipod nung ugali day dya babae. Awan to pa'y ti mayat ang makitungtungkan kwa na. Uwan nga rod. Likliklikan sa mo ti amin nga office mates tayon. Aday wandan. Gumatang ka lang iti baro a laptop mo. Saanan na matarimaan pa'y daytoy? Anya? Pangalaak nga iti igatang ko iti baro. Ang basol mo Apay ngamin nga impabulod mo. Saan na nga inananadan? Unay mo't amalas kon. Ay na, kilatisam ngamin anaimbag. No asino ti pagtalkam, ken asino ti rumbang adaywam. Uwan, aramidak to daytan, Raymer. Hoy, mayat ti kakatawaan tayo. Ang mga no ipulong na tayo day ta at Chanda. Maungtan tayo manan ka ni sir. Ay hunan niya. Sapay naglaing agipulong day ta babae. Ay, Isumot day ta umasidag dito ayan tayo. ay na, disperse na. Narigatan. Hello, guys! Plastic. Guys, birthday kinton Sabado. Imbitado kayo amin. Oh, apay asaan kayong agtagtagari? Ay, happy birthday, Happy birthday. Happy birthday. Imbitado kayo amin, ha? At darantaan mi a resort. Umay kayo, tado ti sagana. O sige, tamapan ko pa'y imbitaran dagiti daddo mga office mate tayo. Hay? Mapan kayo? Da kayo? Mapan kayo? Final decision. Jack kayat timapan. Ay, uray siya. Diyak kayan. Di sa anak magdan amapan. Kalpasan tinaramid na iti laptop ko. Saan man la nag-sorry? Jack lakit di atendaran ti birthday na. Ay, uray siya, kagurak ti ugali na. Apa, na makapangapanganak ti cake, di nakgumatang iti bakery? Katuan inday latamang restauran naragragsak pa'y. Tatang, kasapula kong ti gumatang iti baro a laptop. Kay gumatang kan,
Kurang ngamin di sweldo. Tapno ada igatang po, tatang. Kahit anya itangat. Ikanda ko mapailaang iti igatang ko. Tasukatak inton maalami di bonus mi. Una. Ay, sa bagay umanay mati usarak iti taltalon. Awan mo't ngamin bibiyang ni Chanda. Iso ti nakaperdi iti laptop ko. Saan kaya man na saya ti ugali ti gayimaw. Ay, talaga saan, tatang? Kat di iyaw awis na kanyak a birthday na. Diyak kayak timapan. Awan kada kami akaupisinaan na timapan. Anya, special dahito in order ko a cake para kada tay atalo. Kaslay matindar tayo matan iti birthday. Anya? Kanda gito in-order tayo a merienda. Kaslamot tan sagana iti birthday. Ay, asino takin cellphone iti nagring? Sana siya. Ay, saan mo ta siya? Ay, ano kasta? Siyak! Ala, kita nyo ti umawawag, oh! Ni Chanda? Ay, apay nga tanga imawag. Ay, sung bata mo na. Haller? Ay, happy birthday Ang apay nga agsangsangit ka. Kunak no pudno kayo agagayam. Apay akas ti tinaramid yung kanya. Anya tinaramid mi. Awan na pulos ti matendar iti birthday. Anya? Apay nga awan. Nagado da iti sagana na perdi. Kunak man no ado kayo agagayam ko. Saan matgayam? Kwa, bye! Agsangsangit nga imawag ni Chanda. Apay ka no? Ay na, awan ka no apulos tinapan abisita na. Ha? Sangit a sangit. Kaasimot nga rod. Ay, oray siyak mo't ano birthday nga awan ti umay. Nasakit mo't atinakam ko. Nang runa no nagimbita akmat. Saan lang mo't ada tayo ti gagayam na Ay na, no awan apulos tinapan. Kaya't naasawan, awan gagayem na. Di na tayo pampansinan ni Chanda. Ay, girl, nakita. Limlimteg dagiti mata na. Kaasiman. Kasyam kit din ti kasta a babae. Ay na, bye-bye anyo. Tapno makaamiris. Dayjay nakadumog iti ang tilamisaan na. Kaasiman. Oh, Sylvia. Apay ati magdal ka. Ay. Di mo kunaan, amapan ka iti ayan na, girl. Mapan ko lang kasarita. Ay, ipungot-pungot na ka. Agsubli ka, Sylvia. Chanda, Aday wanda. Nagbidutak. Kunak no pudno kayo agagayam. Saan matgayam? sorry no saan kami nga imatendar iti birthday. Amo, inran tayo ti saan nga umay. Dakkel ti gurayo kanya. Adda dagiti banag anas ken amaamwam. Tapno agbaliw ka. Kat maaddaan ka iti napudno agagayam. Anya, Nasakit amaamwan ti kinapudno, Chanda. Ngamnas ken amaamwam nga adu ti gumurguraken ka gapu iti ugalim. anya kumati-mati nga ugalik. Gagayam kumatamin dagiti katrabahuan tayuan. Adu dagiti napasaktan. May saak ditan. Wan gayam, sorry no naperdik di binulod ko ang laptop mo. Naibatak ngamin. Agkid daw kamot iti pamakawan kadagiti dadduma na pasaktam ti riknada. Amin kayo dito eh. Nasakit tinakamyo kanya. Wan, iso day ta ti rason no apay asaan kami anapan iti birthday. Daytoyin ti kalaladingitan na birthday. At dapay mo tinton sumaro no atawan. No agsingsingpot ka, agbalinto anaragsak ti panagkasangay mo. Agyamanak iti daytaan na sa Sylvia. Kitagyamanak tay masidag ka ng bagbaga kanya. Saanin ang maulit ti mading ugali. Nasaya at mat, kat manipod ita, agbalintayon nga aggagayam. Kat sapay kuma, tanapudno ka iti panagbalbaliw mo, Chanda. Adda dagiti napudno agagayam asaan da ka atalikudan iti kanito ti pagkasapulan. Adda dalatta amang ikorektar iti madi nga ugali ken aramid mo.
Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.